bagian tertunda rumah masih sengketa status sampean durung resmi pegatan masih hak milik wong liya demen bagian terkundur kudu sakit kula mundur nanging jaga jarak tapi ning masih duwe hak kula watir bokat dilabrak status kakak sudah tenedok aja keirik wani ngendong status kakak sudah kagok aja keirik wani ngamprong yen wis antara surat sing pengadilan sok apa pengen sampean aja mati pengen ngambung pipi seluk siji pasti tergotai yen sampean durung resmi pegatan suduan kanggo nek hubungan lawatir tiwas wis demenan sampeyane masa balenan demen bagian terkuntur dudu sakit kula mundur nanging jaga jarak tapi nek masih duwe hak kula watir bokat dilabrak status kakak duda pengedok aja keiring wani ngendong status kakak duda kagok aja keiring wani amprong yen wis antara surat sing pengadilan sok apa pengen sampean aja maning pengen ngambung pipi jaluk siji pasti teguh mai yen sampean durung resmi kawinan sudi wani kanggo nek hubungan khawatir tiwas wis